turabasuhuje kandi tubifurije umugoroba mwiza. Iyi ni TV Duniani Kote TV nk'ibisanzwe. Reka tubane namwe rero kuri uyu mugoroba wa tariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2026, ariko nyamuneka aho tubanye bwa mbere mudukore subscribe, like, share, mu byukuri ibiganiro byacu bikomeze kugenda mu byukuri bibageraho aho muherereye. Twebwe rero tugarutse mu makuru, na makuru ari breaking cyangwa se amakuru agezweho kuri uyu mugoroba w'iyi tariki by'umwihariko, ariko nta nubwo ari amakuru meza ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi kuri State House cyangwa se inzu y'ubutegetsi nari rushatsi ya Perezida Evariste Ndayishimiye asanzwe akoreramo cyangwa se ayoboreramo, tayari yamaze kugenda igotwa n'abasirikare. Muraza kugenda mumenya iby'iyi nkuru nyamuneka ya kudeta, ngira ngo bari basanzwe bavuga ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tayari ishobora kuba yanyoye cyangwa se ishobora kuba igiye kuba, nyuma yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Son Excellence Evariste Ndayishimiye mu masaha ya karekare nyamuneka yakiriwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, nyuma yuko yarakomereje uruzinduko rwe mu gihugu cya Ethiopia, ubwo yaragiye i Addis Abeba kugira ngo ajye gukurikirana imirimo ndetse y'inshingano nshyashya aherutse guhabwa zo kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Biravuga yuko nyamuneka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ibintu bitoroshye cyane. Igisirikare cy'u Burundi cyamaze kugota ntare rushatsi, biravuga yuko urujya n'uruza nyamuneka rwamaze kugenda ruba ruke hariya Igitega, aho bivuga yuko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bushobora kuba bugiye gutembagazwa kubera yuko mu byukuri ibimenyetso bigaragara nuko Perezida Evariste Ndayishimiye mu byukuri abasirikare babaye nkaho bamwihanganira. Mu minsi yashize nibwo twababwiraga amakuru y'ibijyanye n'umugabo bita Prime Niyongabo, General Prime Niyongabo. Mu byukuri uyu nguyu niwe uri inyuma ya byose, ndetse Perezida Evariste Ndayishimiye mbere yuko yamukura ku butegetsi inkuko yamaze kugenda abigaragaza, General Prime Niyongabo agomba kwigaragaza. Ndetse amakuru benshi bari batangiye no kwibaza, bibazaga bati ese umugabo bita General Niyombare umwe mu bagabo babaye seriye mu mateka y'iki gihugu cy'u Burundi ndetse no mu basirikare y'iki gihugu cy'u Burundi cya Perezida Neva akaba ashobora kuzaturuka mu gihugu cya Ethiopia asanga mu byukuri abahungu batembagaje ubutegetsi. Amakuru rero akomeza kugenda asigura yuko hari hamaze iminsi mu byukuri havugwa uruntu mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko mu basanzwe barinda umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nyamuneka rero bikavugwa yuko haba hari umugambi ukomeye cyane wo gukora kudeta ndetse no guhirika burundu ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva yagera ku butegetsi imyaka 6 iraheze, ariko nyamuneka bimwe mu bikorwa bitandukanye by'umwihariko birimo no kugenda agwiza abanzi, yaba mu bikorwa bya politike ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ibi byose bikaba byarakomeje kugenda biranga ubutegetsi bwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ubu rero bikaba bivugwa yuko arimo ararwana intambara zikomeye cyane. Andi makuru kandi akomeza kugenda agaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yamaze kugenda agaragaza umugambi ukomeye cyane wo kongera gutanga kandidatire ndetse no kwiyamamaza nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko bizagenda mu mwaka utaha 2027, ariko nyamuneka nyuma yo byahise bikomeza kugenda bimugukanya hano kuri ubu butaka bw'iki gihugu cy'u Burundi. Ndetse uyu nguyu w'ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD, uyu rero yakomeje kugenda agaragaza yuko nawe yaba afite inyota ikomeye cyane yo kuba umuyobozi w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibingibi bikaba bikomeza kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru kandi yaramaze iminsi agaragaza yuko uwo bita Denis Bucuma Nkurunziza yaba arimo arakorana n'abadushinzwe cyangwa se n'abashinzwe inzego, agakomeza kugenda ashinzwe kugukorana n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yaba abari hirya yaba abari hanze y'igihugu, barimo umugabo bita General Niyombare ndetse n'umutware Ditabara. Ubu rero bikavugwa yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu byukuri ubuzima bwe ndetse n'akazi kiwe ko kuyobora iki gihugu cy'u Burundi yaba ari kugenda ari mu marembera. Ubwo yaganiraga na bamwe mu baturage hariya mu ntara ya Muramvya, nibwo Perezida Evariste Ndayishimiye yasabye abaturage yuko mu byukuri bagomba kumugira ku mavi ndetse bakanamusengera kubw'ibihe bidasanzwe akomeje kugenda anyuramo, kubwo kuba akomeje kugenda ategwa byinshi, harimo no kuba mu byukuri ubu butegetsi bukomeje kugenda bumubera ibibazo. Amakuru kandi akagaragaza yuko mu byukuri ibintu bitari buza kugenda byoroha mu gihe ku butaka bw'igihugu kuko uyu mugabo nawe ari mu bantu bagiye bakemangwaho ikintu cyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko. Ibi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yakomeje kugenda ashinzwa uko umunsi wagiye haza undi. Icyizere rero cy'uko Reverend kuri yo hari ikintu ashobora kuba yakora hagati mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu ishyaka rya CNDD-FDD kirahari, ariko nanone ni ibintu bigomba gutwara igihe ukurikije uburyo ishyaka rya CNDD-FDD
n'ubundi n'ubwo Reverend Kuriyo yagarutse haribazwa impamvu yari yafashe umwanzuro wo kuba yahagarika imikoranire hagati y'ishyaka rya FDD n'iryo byatewe n'iki kuba yagarutse si igitutu cya bamwe mu badege barimo Perezida Evariste Ndayishimiye rivuga yuko yafashe imyanzuro yo kwica cyangwa se kubabaza n'abadashaka gukorana nawe. Iki rero ni ikintu ubona ariko gikomeje kugenda kibazwa ndetse kandi gitekerezwaho mu buryo navuga yuko bugoramye kandi binateye n'ubwoba, aho bivuga yuko Reverend Kuriyo kugaruka ko mu ishyaka rya FDD ntabwo ari intsinzi ikomeye ku ishyaka rya FDD, ahubwo bishobora no kuba ikibazo cyangwa se igihingukiro ry'ishyaka rya FDD, kuko uyu mugabo ni umuntu arashinjwa kuba hari na bamwe ashobora kuba akorana n'abanyamahanga cyane, hanakomazwa kuri rero bitabara yuko ashobora kuba anakorana nayo mu ibanga rikomeye. Yego, hari umugabo wahoze akuriye imbonerakure mu ntara ya Bubanza, ngira ngo yitwa Rajabu, si ibyo ko irindi zina rye ry'ikirundi ntari kuryibuka, ariko yitwa Rajabu. Hari amakuru rero ku munsi w'ejo yakomeje gucicikana avuga yuko iwe mu rugo rwiwe hafatiwe amajerekani 198 y'ibitoro, ndetse bivuga yuko ubutasi bw'igihugu cy'u Burundi aribwo bwakurikiranye aya makuru. Gusa harimo haravugwa yuko yaba ari cyangwa se ibi bitoro by'amagendo byaba ari bya Reverend Kuriyo, akaba akoresha uwo Rajabu. Rero biravugwa yuko byaba ari akamaramazano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Urabibona ute kuba Reverend Kuriyo akomeje kugenda akigaragara muri izo kesi kandi yaramaze kugenda agaragaza yuko yongeye kwizerwa n'ishyaka? Ibi ntibyaza kongera guteza confusion, cyane yuko uyu mugabo we Rajabu we n'ubundi bisanzwe atavuga rumwe na Perezida Neva badacana uwaka. Ngo iki cyo cyagiye kiba n'ikibazo gikomeye cyane. Bamwe mu babarizwa mu ishyaka rya FDD akorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse kandi baba ari abarimo n'ababarizwamo mu buryo bw'imikoranire isanzwe mu ibanga cyangwa se mu buryo bweruye. Ariko ikibazo gihari aha mu ishyaka rya FDD harimo bamwe mu banyepolitike bakigaragara bavugwaho gukorana bya hafi na bamwe mu bo twakwita yuko batumvikana cyangwa batumvira neza Perezida Evariste Ndayishimiye. Rero guhera ku munsi w'ejo hari ibice twagiye twumva iriya misozi ya za Bururi, tugenda twumva imisozi ya za Murunga, twumva imisozi yegereye za Rutumbura, imisozi ya za Mugala, imisozi ya za Rutinga na za Rumonge. Havuga yuko abayobozi bari biriya bice cyangwa se ziriya ntara, bamwe na bamwe turere bamwe na bamwe bashobora kuba bafite uruhare mu mikoranire ya hafi n'umutwe w'amakuru yacu cyangwa se Gitabara. Akaba ariyo mpamvu bivuga yuko abayobozi umuyobozi mukuru w'intara ya Rumonge, uyoboye intara ya Rutumbara, uyoboye intara ya Burunga na Bururi, bikavuga yuko bashobora kuba bakurwaho hakaba hashyirwa abandi. Ndetse kandi ibi byatangijwe n'uko n'ubundi hakomeje kugenda hakorwa imipangu ikomeye cyane muri bino bice. Ibi rero bigaragaza yuko nubwo hari abakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye, hakiri n'ikibazo gikomeye cy'uko ishyaka rya FDD aka kanya kirimo akajagari, niba umuyobozi w'intara cyangwa se w'akarere n'umuyobozi wa Bubanza, umuyobozi w'imisozi ya za Burambi cyangwa se za Kazugu, y'imisozi yegereye za Kiryana, y'imisozi yagera hano za Gisanze na za Bururi cyangwa se Buheka, bifata bakaba bamutera ubwoba bakamufunga iminsi 2 cyangwa 3. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko mu gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya FDD bwakiriye ikibazo kugira ngo ibindi byose. Hanyuma yuko ku itariki 13 z'ukwezi kwa mbere umuyobozi uyoboye intara ya Rumonge yatawe muri yombi agafunga iminsi 4 agahita arekurwa, ariko hakaza gusangwa ngo ibyo yakekwaho cyangwa se ibyo ari kugenda bavuga birimo gukora n'umutwe wa Gitabara bitari byo, ndetse no gukorana n'abandi banyamahanga cyane bahurije hamwe kugira ngo barwanye ishyaka rya FDD. Hari andi makuru nohoje avuga yuko mu gisirikare cy'u Burundi General Prime Niyongabo, ngira ngo umugabo usanzwe umumenyereye, Prime Niyongabo ku itariki ya 28 ku itariki 5 z'uku kwezi nibwo yasohoye itangazo rikomeye cyane. Iri tangazo risohoka risaba ingabo z'u Burundi zose zifite icyo bita pasiporo
pasiporo ariko zitari iz'akazi ari ya pasiporo umuntu ku ruhande rwe yishakira, ubwo ni pasiporo n'ubundi isanzwe wowe ushobora gutunga atari pasiporo y'akazi. ngira ngo urabibona ko abasirikare bagira pasiporo z'akazi. Yes, pasiporo mu gihe bashaka kujya mu mishoni bitiriwe bibarushya, leta ibizibafitiye bakabaha pasiporo zabo bakagenda, ariko umuntu akagira na pasiporo ye ku giti cyiwe. Noneho Prime Niyongabo yasohoye itangazo asaba abasirikare bose b'iki gihugu cy'u Burundi bafite pasiporo zitari iz'akazi zindi ku ruhande yuko ku itariki 15 z'uku kwezi zigomba kuba zabaye deposit muri etat majoro y'igisirikare cy'u Burundi. Uwo bita Brigadier General Diomede Ndegea, uyu nawe n'undi musirikare mukuru ndetse binavuga yuko ari nawe uyoboye ingabo z'u Burundi ku butaka bw'igihugu cya Kongo, asa naho yopoza ibyaje kuvugwa cyangwa se itangazo ryaje gutangwa n'umugaba mukuru w'ingabo. Ibi rero benshi mu bakurikiranira hafi by'iki gisirikare cy'u Burundi bakabona yuko nanone ryaba ari irindi bara riguye mu gisirikare, mu gihe hagati mu basirikare ubwabo bashobora kuza kwisubiranamo. Ese ni hakubitiraho kuba 23 n'undi taboroheye mu burasirazuba bwa Kongo muri Kivu zombi, hagakubitiraho n'uwo mwiryano ugiye kuvuka mu gisirikare cy'u Burundi. Ibyo mu mboni zawe bwana Karimba Aimable urabibona gute iyo ntambara yo noneho Neva arayihosha ate? Icyo mbona ngira ngo umujya mubona ko n'umugabo Reverend Kuriyo ni umugabo utagiye ukunda kuvuga kugabo menshi, ni umugabo mukuru w'ingabo kuko aranabigaragaza. Prime Niyongabo, pardon. Prime Niyongabo akunda kugaragaza yuko n'ubundi utakunda kuvuga amagambo menshi, n'ubundi we ibyo bigaragariza mu bikorwa. Ni umusirikare. Ariko uyu mwaka washize 2025 hagiye humvikana ibibazo byagiye bibaho hagati mu ishyaka rya CNDD-FDD, hagati muri FDNB, umugabo agashaka kuyivamo, ubundi agasa nabi bihungira kure ntagire icyo avuga. Mwagiye munumva yuko bafitanye amakimbirane na Perezida Evariste Ndayishimiye, uyu mugabo ntagire icyo bivugaho cyane mu buryo bwimbitse cyangwa bweruye. Mwagiye mwumva amagambo agiye avugwa ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hagati ku gisirikare cya FDNB, bataka uruhande rw'urwego rw'umutekano rw'igihugu cy'u Rwanda RDF, kwibonera amagambo menshi yigeze atangaza. Ibi rero byagiye bishyigikira Perezida Evariste Ndayishimiye kuba ashaka kugaragaza yuko uyu mugabo nubwo wenda amwizeramo ku mbaraga ze n'ubwenge bwe n'ubushobozi, ariko ngo uyu mugabo cyane kuvuga cyangwa se kugira icyo atangaza ku mwihariko w'amakimbirane ari hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bigenda gakeya. Ibi rero bica amarembo yuko ashobora kuba atanumvikana neza na Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko habaho na proposal yuko uyu mugabo yakwamburwa inshingano ze, ariko biza kuvugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye iki kintu yashatse gusa n'aho agitekereza, baramubwira ati waba wirinda, waba wikoze mu jisho, usigaranye rimwe ukabumira cyarimwe. Bituma rero uno mugabo aguma ku mwanya afite kuba umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Aka kanya bivuga yuko kuba ariho nikoresha Perezida Evariste Ndayishimiye yashyizweho n'abandi basirikare bakomeye, bivuga yuko yakabaye kuba wenda yaranafunzwe cyangwa se yarambuwe n'izi nshingano, ariko kubera yuko ahagazweho n'abandi basirikare n'abandi bari mu zindi nzego zitandukanye akaba yaragumye muri uno mwanya. Ibi rero ndakubwiza ukuri yuko ikibazo gihari hano mama ko yatatu gutekereza iti twebwe nibishoboka tuzaga ibitero ku Bujumbura, tuzaga ibitero mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo tuzemera kwihanganira ko mitwe yitwaje intwaro bimwe n'ibyo guterezwa mu kigo cya gisirikare Bururi, ntabwo tuzemera yuko ibitero bituruka ku kigo cy'indege cya Mekunda International. Ibi twakomeje kubirebera. Iki rero ni ikibazo ubona yuko gikomeje kugenda cyiyongera kandi bijyana n'uko no hagati mu nzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Navuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye we ashaka no kugaragaza yuko ashaka kuhakora impinduka, iki kigatanga ikindi kibazo gikomeye cyane twebwe twibaza ko noneho iherezo ry'igihugu cy'u Burundi cyangwa ry'inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ibintu biraza kurangira gute. Yego Karemba, ngira ngo twanzura ku kijyanye na politiki y'iki gihugu cy'u Burundi, birazwi neza yuko umwaka utaha 2027 iki gihugu cy'u Burundi hateganyijwe amatora ya Perezida wa Repubulika, ariko kugezana n'izi saa CNDD-FDD ntago iragaragaza ninde ugomba kuyiserukira nka kandida perezida. Benshi barashyira mu majwi Perezida Evariste Ndayishimiye yuko yakongera kugarurwa
akagirirwa icyizere n'iri shyaka, abandi bakavuga bati Reverien Ndikuriyo nawe bitewe n'icyizere afite mu mbonerakure ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu gihugu cy'u Burundi ahawe uwo mwanya yabishobora. Abandi bakavuga ati Gervais Ndirakobuca nubwo ari umugabo udakunze kugaragara muri media cyane ariko ni umugabo uri serious, ndetse hakabamo n'ikindi gice cy'abantu kivuga ati nta keza katari CNDD FDD. Bwana Karimba Aimable, mu mboni zawe, mu mbona kazoza zawe, Perezida Neva arongera kuyobora abadede umwaka utaha, arahabwa icyizere? Mu mboni zanjye Perezida Neva birashoboka, kuko cyane political system za hano muri Afurika kenshi usanga haba harimo kudomina cyane kw'ishyaka rimwe, kandi nanone kudomina kw'ishyaka rimwe ugasanga mu ishyaka runaka hari umuntu ufite ijambo witwa Gakiza. Ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko cyane noneho twagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi tugasanga Perezida Ndayishimiye asa naho ubuyobozi bw'igitugu cyane, kuko ugerageje kugira ikintu asa naho avuga gisa naho kimwamaganira kuri cya kigaragaza yuko adashoboye cyangwa adashobotse, ashobora guhura n'ibibazo bikomeye. Nubwo nta kintu kiratangazwa, Perezida Neva bataravuga yuko ari we uzaserukira itaka rya CNDD-FDD, ariko mu makuru y'ibanga ahari rwose no kuri mugabo ari we uzagaruka akongera kubera igihugu cy'u Burundi rwose ntabwo ibanga rikomeye bwana munyamakuru. Mu mboni zawe abarundi ntibaba bapfuye kabiri nk'uko bavuga bati turataka ubukene, ikibazo cy'ibitoro, ifungwa ry'imipaka, ibanye n'amahanga, politike yarashwanyaguritse kubera ubuyobozi, ntabwo abarundi baba bapfuye kabiri mu mboni zawe? Yotewe no gusa naho asohorera mu nduru na bamwe mu bantu nakwita yuko ari inshuti ze za hafi, abo ni abayobozi yishyiriyeho mu myumvire ndetse n'imitekerereze ye. Igihugu cy'u Burundi cyo kiracyafite imyaka myinshi kiri aharindimuka, kiri mu bibazo ukurikije uburyo cy'isi ihagaze aka kanya. Aimable, reka ngushimire, warakoze cyane.